turun. Rapat dia bangge lagani itu mahema sorsi abe manangji non habe komarne halagani itu mahema sorlo ne itu kathar bura latum helo itu madim la bangge abe rapat dia bang na pen rapat dia habe aprang habe dakto ala alang yel aprang rapat dia habe kel Sondro Kathar. Ayam kate. Nili puno sopul. Na penon Kathar sarku abang ge lage alam ta nili ka sopul nili alam korte binong lo nili bangge nili punu sopo nili punu asupo. Yo hemen lahelo karbia ka stone karbia tu der kaceja kapangri asisten laso asisten si pedobera petina jiku siksidul kasalamat tu gagiku ay laso asisten bulogante lage serman kep dopo abelongri dopo lapen lindokpo dopo lapen keha rong abangge lage rong asar dopo Roma Sara tu aling siga ligata karbia tu arona tenge Roma Sara tu bage adversi tu kalita tu bage abinoge la tu mazike cengtu la tu bensi la dak bensi aka preke kitul la si non anta kubong tiki ili tu marichu tu ili tu alindo ko tu hala tu ahawat ari maalong le awe halatu recu plantik ke romhan rombong kedo ke lage sorkari along le sorkari mane asam sorkar pabali karbia sorkar atau apa karbia sorkar along le lo lapen aheman ta karbia sorkar hasil non kihada ritual edota ametang quarter silu government quarter downloading sorkari itu karbia sorkar quarter residential quarter gitu namanya residential kulote kedo ahe karbia sorkar si kimpi ahe lage ni hemlo lage kuji puber ni DC son ba chief minister hemlo ko alam ni chief minister tik ahem lo kita chief minister beritahu lo pulau kan saja tapi ini lega ahem ke alam ni sapi ke luai tikang cok ke hotel dalam ini sapi dah tikang kok kan tu alam ni ahem kali lagi chief minister son taksi itu karbia recu ahem ta lapen itu malu lindok po tu ahem ta lakes karbia sorkar ahem kacini nak naik pampilon de karbia sorkar non de delu ke do ajir ding pito hari chuna ke man hot pensi itu karbia sorkar dulu laban soalan kacini ne pena joksi ini tu council tu ini tu Assam Land Revenue Regulation and dun surong laban soalan kacini ne pena ko je itu apa itu sorkar do alam kacini ni menopot lasinon itu ramhok pura akan gos keron nang tum rong asar tu amikar tu han ramhok cipi bek nanti nang tum alam mende piet lo seta akan gos de pipelan ape par mende pipelan alam ko sonna nang tu cipi hala suatu si akan gos along tok si cipire angko. Lapen council ke la sinai klaim tu nangji si sidula tenge angke itu abang kutenta ni tu malong le pata velang kuge puji akama velo jok ta pata do etle. Ampan ta pata do etle ni lim apatai pasai lo kanije labang so dinta meeting do opram kedo hala dakpen ber dum dorong no ne piluni la sorni tani la salam ninje aram hala eteran hemara
rang lo kui hala ke han sema rang lo kui la hello ke hok ke hok pula de patta pula de ke hok ko hadi itu patta bukan lagi Parsi atau Malam Ohomia takali Malayalam takali Sanskrit takali Hindialam takali lagi Parsi atau Malam Parsi pula de Parsia pen ke bang tu Iraq pen Iraq ko badi Parsi ke non ke Parsia ke Iran ma Iraq Iran ma Parsi ke Iran pen ke bang tu hala tu Allah lagi man hala tu ke bang ke hala ke Babur waktu Akbar waktu Humayun waktu Aurangzeb waktu hala tu hello Mughal waktu Mughal ke Mongol kohan Mongolia kohan Mongolian amunit kohan si api ke Mughal kok Mongolian amunit kalau te itu lagi hala Parsi alam pen ke wan alam tu amunit ke itu amunit Kedo ke Afghan ke ha Kazakhstan na tu ha Afghanistan ha adima meta cetene choto cetene kreato hala itu Herat upin adi hala na tu pensigen bang la sila soalam itu long tu lo patta bukan tu jamabandi bukan tu la pen isi dolan ho Jadi sudah tu Allah soalam kan, ajar ini dan dolaman. Lai hui alam pensi itu pan long le patan nebi. Lasi siksidui ke halal itu porsi ci otkip nanti porsi itu. Itu ci otkip saja. Harus krisir kebra thong pok kebra ke thong meningkan. Jakong pu inquiry siar ni itu ametan patak Ram hok kilom tang an itu citan lap le halo sorry harap krisir kebra pok kebra ke komunikan jakong pu inquiry siar ni itu karbi itu jok sa sini ni CNDM tu mana si sini ni ko pilumai jepla ko puson tu ke tan ke lo alam bina aron alam ko puson tu ke tan ke halabang soar ni itu Assam Land Revenue Regulation and doing that law. Kici itu arok, hala si itu and doing that law. Hala ki endu na ho. Ning hok ta council tum tok doing that law. Ye nitum aphan pen karbia ting pen pata ke long tang an ke lake dubong pu alam ke tok that law. Lahir kasi plak India ta ting. Tok that is ya sentence is ya lanjir tok that pen a job itu apata nang an bilang aron ke la puhel is el alam etin fet principalin pagi aron along ante iliche redunde je la si hala MOU ke tokot la ASDC itu ke tokot alam itu hampa pilu dia tu kapa pilu ma alienation of land kubikun ko kamata ke alienation of land kulote itu malong le banapan pinang ni kulo badi seta hala alienation itu malong le banapan gipi ko anana keto nang ni ko ba ko bede je lam ke nang ni ko lam di sibe la alienation of land bana ke tok nai ke against alienation of land ko tok nai against ko hong dok tok teden alam te yo amar itu malong li apata itu ci pang bola laben hala ke tok ti pe na jo non ke ki tu anda itu malong li na ci rai long bu bok non ke yo la hele la si la MOU ci tok det pen ke Bawali bihari itu tak ada kimber lu ke hai pakai begini long le na wara tu ke aja la tu sini lo non ke aron bang ikudang lo kucing dia do tu ke amar long le antar number lo pe em da kimber la dok te tik ke hala tu hai pakai mere ki mai ne long le na mai alo so ke la MOU betul lagi ai la si non anta ASDC tu da sini ne la salam lagi lo alam binakmat ini lah
alang ni tum sini ni dia alang ni tum tekeu lo boleh di gudang kali. Ajeman nili dekat sini kan nili kan ninkan home camera trok lah lock eklen lo ha plane district lo lah sini nili dekat sini. Alam ni tu son our sign along ni dia pas sini ni dia tu lagi. Ni tak kek pada boleh ke sini ni lo. Ni dah tak complain tu long way dah pas ke sini cakap na. Lah itu alam ke. Lah si lah son taksi itu aron mensi itu makan pihir bom. Ni tu aron thamar itu aron ke jumese ne kali mati. Alam ni pulo itu macam apa? Jumese alam metan. Aron alam metan yang nasi jume lama. Jumese lagi. Kami email ya jadi ke kali malam. Ni lagi ni email lagi. Koi wong ya jadi. Angker ada ni apa? Kali malam. Lah boleh lagi. Setelah bangsa Aron itu mana pun nang pakuhibong di alam bangsa sebenarnya agam kecil. Lasi itu sisi dia lo ke pulau long lege banjong hana piri pulau. Awat ko pulau aja belak tu. Harus sir kebra pok kebra sir kebra lingkap tata. Itu mak council masih Aron aku silang tu. Mikir hills Transfer of Land Act. Transfer of Land jadi kata mikir hills against transfer of land wasn't there kata itu sendiri. Nak transfer of land mana ke? Long lagi pi mana ke? Long lagi pi tapi pi long lagi. Alam apa betul ni ada. Yo alam lagi bet alam kimis tu. Awak non ke? Hal bangsa Aron 1959 aningkan. 1959 aningkan ladak sido non lain pur ada dia tengok ko ha ladak sido ladak itu pilo Mikir Hills Transfer of Land Act 1959 amat ladak penjadi hanaki pur juga pilo mah haladak itu juga tribal kali itu apanta executive committee long pepas de lo de hala to banta pita me ko da ba seta siksi dulu lo ke executive atunda apawar me pita me guru puji se siksi dulu labang so siksi dulu lo bangke dei labang so siksi dulu lo bangke ke tia to manda lo le pita me kutote executive committee ada konduk di tiap panduda tote aman bangke labangso abirudhe labangso against itu council dong Aron silang pro RDC governor panili pulo governor kang negro waku 1959 ha ko ano ni kiti 1959 ha lagi puyo nana kang negro pulo anji itu MLA, MP, MEM tu hangai jadi take pijong lagi tinggal di anda. Hangai doktor kami ni tu, jo, lahir, anjek, upi jepang anjek. Kalau so Aron apa, pernah job, RDC, akes dulu. Kalau so Aron landam si, inut Mr. D, tu, pemalia muni, apiso ke. Si Timon Sawian, cuma ngamuni, cuma ngarusu. Hala Mr. D bangke IGP, hala sebut IGP 1971 di Mandiri. 1971 ke IGP hello ke Chennai, polis tu manggo, asam manggo, state isiang manggo. Alam ni polis ke Chennai officer lo. Alam ni case pilo, alam ni gopilo ma cuma thar apran ke, la cuma adon arab tu along le, bomalia tu man jor berai tu, pi berai tu. Amat council itu kan mencek lo, Khasi council itu kan mencek lo, Khasi council itu. Amat alagi case bilang lo, high court lo, lalu supreme court lo, high court lo, high court pulo kali nang jorong le. Ay alagi pulo kali 1959 na ingkan so na lo tu ke pulo. Amat bang supreme court, high court itu pulo. Labang so 1959 alo kasilang ke lagi illegal lagi lo kali lagi tukok lagi bangke lagi akicot siya alo lagi tukok lo
1951, 71 and kan. There, wah, Supreme Court dah alam itu, Delhi. Hadakta Delhi dah Supreme Court dah pulo la 1959 law ke jok sia law lagi tangpe. Ini tu tangpe tu, nang tu Henry pulo ama itu lah council, Karbiang Long Council dengan non anda emo. Ya. Ni tu lo bilang lo, Karbiang Long Council pa. La som lo ke jok sia pun Supreme Court, High Court dah punya lo. Nang tu ke war di joy big lo, war hai het dek lo. Kewan hai hei dia pertama hala bomali bihagia tu mani jihad di pokok. Lasi non ke opilo ade ani jihad di pokok sialang itu council tu hai war hai hei dia tu beri ortho ke tam alam tegeli ke pilon de alam tegeli ke la pohelo je bomali bihagia tumsi abinong ke council ke kacipahan pulu. Kalau tu mandi ke hama link sikit nanti itu masih dia matu. Nanti la potsi la sonan ke plan dia la potsi. Apram si kidula tenge driver tu mandi ke hama link sikit nanti pulo. Nongi bomali biharia tu mandi ke hama link sikit nanti pulo. La sini itu pulo Karbiang Long ke bir tanglu. Ke bir itu la bernili tu ne kucak kali. Ibu mantulo 2007 ninkan Suri Hinira Proxia ninkan Indian Army itu military itu alam itu Karbiang Long ada si Puri lo laban ada si Puri event tekong lo alam itu ibu pilo Karbiang Long ke Bir Tanglo kita ada kata ketok sih itu Karbiang Long ke Bir Tanglo kopia bodoh makiri Kibera teke latung kacini neta akele tupik puyo. Kacini neta akele tupik puyo dengan itu mata bisa alam deh. Kacini nege deh. Kalau tebul ke jumlah kalau pun tebul ke jumlah lah di ane kacini nege deh. Aman itu kacini nege tu tak ini prong leho. Aman nang gersu cini nege muncak takut boleh. Aman kali besar boleh kacini nege Atai abelo ni tu pingkan yang ko, yo. Ini ni dia atai dah betul. La Quran ni tuan army tu nanti. Itu army apa? Unan ni, alam itu ahok alam sini kan lo. Ahok alam bukti asal non hala. Supreme Court pen, High Court pen order ke dotang apa ke deng jangan boleh. Non ke deng dia akan claim hai hide tu gente. Lah itu kacini ni dah kali tu pik dia ding. Ange itu ke hala ke cia tu hansi ke rab dun kam tu mudi kaita. Kafiri hala tinggal duk dia tu. Aham lo. Bongali ki duk population. Bongali amunia tu ki duk hai. Bangrum et atik te karbi ko amma ke Allah amma tu sini. Hala tu ki duk hai tak duk lagi. Sila hala tu ki duk hai duk pi ko karbi tu mengenang ni lu puno nanti. Itu rain nanti ke itu dah. Hala tu ke plan tu dah duk pi kan ke di. Hala tu ke aeroplane ke selai. Ha White House salam tu. Lapangan New York ke itu Indian ta Prime Minister dah hala tu memuni bodinon ke bangun memuni ke di Rishi Sunak ke di. Rishi Sunak ke lagi kalau amuni macam Rishi Muni asupul ke non ke di itu ke ala tu masih mana ni kubo yo bang dak anok sadu bang ke thong America president election ke ni ti kar India society tu bang la ku ala ni tu ang itu Chongjin Suna ni lama na sini tu ku ya ready itu ari kong dak ran api ni dak pro tu rak pro tu si hala in plain kam kapang jar pansi ke rak dundi ku hai Kobu lo ke rak dundi ku lagi arong na ke rak dundi arong na mitan ni re la itu mam ane itu asam council tu udang lo mati di governor pan macho bayu lo la development ante 96% iklan ado ku ibuda
Aman ga gubernur da kami. Ale berkira dan India dan sita 96% bukan kami tu juga Finland. Bukan India dan 52 begitu. 52% anak kami tu. Kau mesti 96 kali orang makan yang long. Ayah kerja kali losa, kau hamson dah petang dia dah cycle loge. Itu tanda tu. Hamson dah petang dia tu, tuaran dah kalian kerja tu, di petang dia dah cycle lo. Nonda nang itu arjulong dah bedi. Hala aku tu tuaran ke selang lo. Selang nonda 35 kilometer aku dolar bodi ke dauna lah. 18 kilometer dolar hala tak kalian kerja jeep renderon ke. कि गाड़िया की मी वन वो मिशन को हला 18 किलोमीटर से को डॉग टू वॉक डॉग टू क्या ले तो दी लगे कि मिशन नो माला के दी तो क्या बोलो एक क्लेम कर जी क्लेम में की लगे ये तो एक भी चर्ची में डिमांड लो ला 18 किलोमीटर तक तक जाना नहीं नो पता है la penjong si alam itu kian kerja kerja itu power ke bang lo pulau tekat petang akal lo anda ya lagi bang hancur itu bang lo lagi itu orang ni nasi ini tu apa naik nangko bangda itu bang asamis tu tanam pulau kaya ni dia kita tekan bom nangko mikir orang oh mikir orang, darmanen apa ni mikir bukan itu. Oka tu pula mikir orang, naga letera bukan itu. Kau kusi itu bukan itu orang lagi bukan itu. Hari kusi orang leder bilang, si dia lepas nangtung tribal atum, ane cerai non pulau, amat harus krisis kebra di komen ingkar, kebra ini ingkar, bang, hok tribal kalian tu manjok dulu, apa kiri lang okora kali dia lang di aku lang dah bukan hal itu ame tanga ron tersewa kecil Assam Land Revenue Regulation aku 1953 kan untuk deh 1959 ingkan ke itu opan ansi longi anda paragraf 20 long pulau lagi tribal area lo lagi pulau nono lagi itu pilo itu makadu 59 ingkan bang itu pan anda pita me aku pun ilu kali lah okora kali lah aku butuh itu dia bang tanya ni boleh tak? More power boleh tak? Ibu, aman more power 1969 ingkan. Nang itu pakai ni nang curul la jiri kendeng umkirmi mukoilo lai hoi area antuke APHLC bansi support la pedi kalima la deh jangan lagi. Mana 1962 penta lagi. Nili ko MLA ke turun penta. Lada nasor ke PHLC pada pilak tadi. Ada mana itu okora kali dia. Di. Yang itu mau okora kali. Okora hapu lalu waprek dulu. Amat. Lain lagi sunnah dia dulu. Okora dekat lagi ke berarti ada be. Apa ya? Kalau okora kunci itu mana nang lu pikir. Angke lasi 1969 ni kan ke piloma more power tu jakong long ucap nahi tu amat kaduken tu piloma ladak paragraph 2 subparagraph 7 long dak pula that isi Allah non ta bracket ar rosido with the approval of the governor to copy lutun bicho apran ke governor approval han hepin da itung aron silam long aman 1969 na lingkan ke power on ucap na lang poman governor le cerai tip non go ay nasi power ni lang nasi okora kali dia dilang okora lo ke lage yo ako la anjo takalilang na haro Chris surihini ra Chris yan lingkan UPDS atau bet 1995 ke lagi modolo hala 1995 kalau itu autonomous state di Kiwan lo Pupodi inut alile inut bahinya lidar panggil pacak songdet lagi dia ni karong state kelong lo Pudi okicu bong pangbok kata boleh amah na dakit tok tiga bilo long lingir bang pat pijat tamu putulo tok kurang kali dia bilang lah
1995 aningka. Aku 2011 aningka. More power boleh lo. Si kidul lah belum mesen lo. La apa indah muncul nak puju. Amat kekeh bilo. La election ke do election parti voter list kaselaman ke Assam government le jakong na end to death no puju. La more power orang kalian malah di lah itu. Aku lah tangdilan so orang jujelan nantak. Dodonan suri ini rain kau ira isian ingkang ni MOS aku cetak tu lelo more power lelo amat kita itu bangai piloma la council ta DC le pace lana pelana nak buat di la pengelan jok tagalila long recap ke kicia tu hampi dia nak buat ni more power lo la ke okora le dilan je la hello okora la hello la si mikir okura pun itu. La soalam arjulong lo. La soalam arjulong si neli halabang so 2007 aningkan. Neli Register of Cooperative Society kami Klembong Mahutha Guwahati. Haladak for Hilo newspaper lo are ku. Materials is a lost. Kardianglong is a lost district. Because the awareness level of the people is extremely low. What I don't know. Aman nili intip chen. Aman newspaper main talk lo, tarik ta talk lo, date ta talk lo. Aman low talk lo. CM aman. Omol sing inti labang so CM. Low talk lo. Jo itu hanke lu pik iluta lu tu ong busena puyo ta. Lapor kan dia teman, tapi lula dia kiapan itu isi movement claim nanti, isi drive claim nanti, lapen nanti dia neka nang randung bu, ini dia rakto. Awak pilau asiti ke lo insabri. Ibu kerja mana kerja mana council itu tu Mongol Singh gua bang kali, ini dia jom bang kali ada nak dua orang so. Alam itu mah kalau buat itu apa? Pelih dia, so kata punya mati dia. Politik dan sini juga, punya mati dia pun je. Politik sentek juga lah le, punya. Amat doki lo, bang doki. Hala doki penajo. 2007 doki penajo. 2011 itu aku pola tu dia delo. 2021 itu kan dia tu pola tu dia delo. Okora tu dia delo. Yo, halabang so penyong si okora pun kiyu pude. Ako malam okora pun kiyu. Halabang so kiyu jong si 2007 pen itu ke barche na sonte itu non ke kiyu ka lihat dia potong. Non anta la EPHRC ni tumbang klub pen ni tumbang pangarati non ta kiyu bangke ong edet non mangi. Kiri itu dulu di ni rokalah di ni kerana ni rokalah itu apa nak periset lo itu keperi ekdet lo lah lo periset alam lah si non ni kita lam ninjil lo tak jingwer ada di hai kita eson alam itu cininan ko itu bekerja si benda kapi puji tu ni nang ton prong lo lah rende. BJP tolong lapen ke RSS ko wasina dengan ton prong mantusi kami pukrong ko ma puto nang ton prong lasi moheta nelikulo komanni BJP monit lo ne BJP monit ko lake BJP monit lu tok lo eli tum rita kram sapiamen pen lapen kadir rompiamen pen itu lau kan lo ro kadir rompiamen pen nili bidu helok lo gitu Bikram Hansi penili pandok lo na ente di ketok abang game moheta itu marjulong lo ritakram sapi ketok tadi ha BJP itu si ketok nonan itu mangluk lang pigi BJP pen kacirap kacirap lo atung ta itu EPHRC lo nandu ji ceri nai itu lah itu na ceri nai itu malong nandu coki BJP atung ta lapen ke bongkosena RSS tu nang ludon ji RSS talata dia RSS sebagai mesin
Karbi RSS kaliya tu mabangsi dangerous namanya. Karbi RSS tu dia lagi karbi tu mancing hot lah tu lagi. Inglo tu mancing hot lah tu lagi. Lasi aja ke nonda RSS ke uji bagan tu ni. Bang bom lo RSS tu sini lo RSS amen tak enu nang ni kusi. Sitahan lah tu mabangke kama bagai klemom. Itu APHRC apa kapi pun dia apa. Kalau tunjuk si itu malam nang tunjuk kong lo tangte. Allah mabangke ko kulong. Epok arlo si kensa ke dosa lo he. Lasi na etek kong bola emiu ni lo lagi. Lasi sini dek lo pulo tangte la tong panke sort kok nang ko. Kupe te itu si APHRC ke intang ni lo lagi. APHRC intang ni lo. Itu kaje song lo ni lo. La ASDC hunda song si lutun chong lo. ASDC hun ki lutun ke bongo sena tun si lutun. Alam itu CPIML mesti cekro. CPIML amat kardia tu mana CPIML pinjong bolo amitang tu tada bongo sena tu dah CPIML pinjong cekro. Nah alam itu si hala tribal kardia tu manta long lek pime pura hala dak alienation of land to cross all of ke thap dulu. Aje bongo sena tu lo like. Aje bongo sena tu la candidate pen pilo hala tu. Kalau tu makam ke sukses lo bodi, undet lo bodi mangke, angke non lo pilo bikinan ni, kalau tu kiwi jo mangke CPIML fan ASDC pan pacit jo keren. Kalau dah kita ke, ladak 3A, paragraph 3A lo kita ke, alam itu law selam lagi bukadi, law selam lagi pulo, amat law mangke paselam lo ledak le, kacit jo anjit tu lo halu. Kapan cek jok anje tu long angke kaje plan so bagai pilo si pun no amat hala so MOU 1995 apa ke cetok nak le isi ka alo silam le det hang jan aron ka silam si am binong akam ke di klaim lagi sakuri ko mania pan kiti pun la inunda si long choji sita aldo aron silam le de la tu man si pivek nang ji ku to ko de la ke mo ke da alang retired kita anu kapre banda tribal munir man pinang bom ho ke ante aron nanti la hello aron pasilam mo le jet de bala bangso la si non APHRC tu mangbong ta BJP RSS mo bongo sena tu nang yudun si ini do bala pe pogdun ji ni age ini tu Sixino dah pantang long ledeji, lapen autonomous state terpehang long ledeji lah tum TMG, itu ciri nanti, itu lah si opora ledet nangko, non eson alam nilipu kui enzo, itu 1951 aningkan, ke sensa salong, tribal atum det 96% do, harong bongpen troksir kebra trok tribal atum do. 1951 aningkan lapen kardia tu harong kompen from ner kep do 88% do halabang so lapot si kardiang lo mikirias pugipu halabang so po atima is endong atimyong si tribal bel pupuji ba tribal area pupuji pulotante tribal tu ong nei sita harong kompen pokerai sido nanti angke non ke plan apilo 2011 aningkan asen sasalo naik langke karbi itu aprange 88% body non ke 44% bedo aprange throner ke body non ke pijabra pijeto bulu ke do lapen ke tribal atu ke do an cumang garo khasi karbi itu pangro peten aprange troksir kebra trok do body non ke 2011 aningkan ke ilitum pokebra powedu la jutila non ako dutulan hal ke do bagai pilo 2021 aningkan NRC selam lo declare halabang so NRC lo ke plan pilo ma karbiang lo bong bengolia tu bongo sena tu lak isira suri troket do karbiang lo arlo keceng aku ke siang da pulo chief minister da pulo la to man plungi ku aman non plung leje ni no an da plung leje karbiang lo arlo si dolo la to amai ki plungi kali government of Assam ke puthlo la to amen
voter list along tapon detan dito. Ande, non halatum amen voter list along tap detote tribal atum pokera poverty apranke non 2011 aningkan ke la kesira sri troket bongo sena atum yok tap dun tuluk lote ko anpoy langi itu mabangke harung bompen tikera troksia bang dito 47% masih doko hala kicia tumsi harung bompen pokera ke thong dui langsung aja kubusi ini rengun jilang ande anda baru panji long lepi bo itu ke ementang saya tadi kike lapen bang hansi takuri tapi bo as master akamanda bang hansi pilak lo so kita randa bang hansi pilak lo no hala tu hansi lo